viđeno ga. Gospodin ministar, dobro došli. Vrlo dobro. Biće bolje. Gospodine ministre, došli četvrti brojni policije druge brigade kopnene vojske. Gospodine ministre, Desetar Janjević Ivan, vatrogasac u vatrogascu. Utvrđeno je da je u vreme od 24.3. do 10.6.1999. godine 22 puta dejstvovano po aerodromu Dubinje sa ukupno 395 avionskih bombi serije MK-80, Matra BGL 1000, Blue 107 Durandal i 18 kasetnih bombi CBU-87, koje sadrže po 4000 bombica Blue 97 AB. Najmanje 7% ovih bombi prilikom pada na tlo ili na površinu koja se gađa ostaje neeksplodirano, što je po nekom proračunu da ih ima više od 300 komada na samom aerodromu i u neposrednoj blizini aerodromske prostorije. U sektoru 1 ovo su površine sa utvrđenim rizikom, 6 polja pod kasnom municijom i imamo površine bez utvrđenog rizika gde nismo naišli na delove kasne municije. Ono veliko. Gospodine ministre, vodnik Oliver Mitrović, pionir pirotehničar. Oliver, kako vam? Dobro, gospodine ministre. Teško je. Jeste, gospodine ministre. Kako je? Dobro je. Zdravljem. Šosedi su fenomenalni za pretragu kasetnih bombi, međutim nisu dobri za pretragu protiv tenkovskih, protiv pešadijskih antinamenskih minskih polja, zato što namenjeni su za otkrivanje veće količine metala. Znači vi samo detektujete da nešto ima, šta ima ne? Aviobombe su specifične, znači mora da se zna da je tu ulazni otvor aviobombe, nakon toga mi možemo... Svaki tim ima svoju površinu i imamo zajedničku površinu, odnosno velike kočiće kojima ograđujemo sumnjivu površinu i površinu koju nismo uspeli da završimo i male kočiće koje koristimo u toku rada u samoj radnoj stanici. I sljedeće provjerite svaki put? Da. Znači pre početka radova i posle svake pauze. A ispravnost detektora da daje signal na svaki 10 minuta. Da. Kako bi znali da taj uređaj može da otkrije kasnu bombicu do 50 cm. I da sad vi znate da je ovo ispravno i jedno da radi.